نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. و هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. بدی را به بهترین شیوه پاسخ بده که اگر چنین کنی کسی که میان تو و او دشمنی است چنان می شود که گویا دوستی صمیمی و نزدیک است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.